Eliseja, ovoj bolesti progonu vaše, i leprozni očistuvaše, zato nam je što go počituva i im dava iscelenje. Hodete se još malce tuka zastanete prije svega, kom crkvata da zaštvrtime. Pomiluj ne Bože, pod tvata golema milosti se moli, ne čuj ni pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ušte se molime za blagočestivi od pravoslave narod naš. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Ušte se molime za visoko presveteni od metropolit naš Timotej, za svetovo Hrista, naše bratstvo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Zašto se milostivi čovekoljubec Bog tebe slava druznesuvame. No Otec, Ti Sin, Ti Sveti, od usega i sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Krstino sam Boga mola. Čitna rosa, čitna. Gospodi pomiluj. Pomiluj ne Bože, pod tvata golema milosti se moli, ne čuj ni pomiluj. Ušte se molime za blažen spomen i večen pokoj od veka, počinatite blagoverni carevi, eranski sveštenici, djakoni, monasi, gdje si od crkoven klir, za otcite, praotcite, roditelite naši, nositelji indenci od prvi, od istolini inden, gdje si ti od pamti vek, od kraja do kraja zanselenata, a to nadegno uskrsenje i život večen, i porano usideni blagočestini pravoslavni hrišćani. Zašto ti si upokojuvanje na našите duši i tela, tebe slava ti odnesuvame, na Otecu, ti Sino, ti Svetio Duh, postojano se i sekogaš i vo večni vekovi. Angel telo stopna prorocite, tor preteča na Hristovo to doagjanje, Ilija slaven, od kako dozgora mu isprati blagodat na Eliseja, ovoj bolesti progonu vaše i prokaženi očistuvaše, zato anon je što go počituvat im dava iscelenije. Angel telo stop na prorocite, stor preteča na Hristovo to doagjanje, Ilija slaven, od kako dozora mu isprati blagodat na Eliseja.